Kaze bakunzi ba Murenga Amateka TV badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Tubahaye ikaze mu makuru yaranze iyinga muri gakondo yiwacu imurenge. Kuri mikro za Murenga Amateka TV ni Daudi. Ingingo z'ingenzi ku makuru yaranzwe n'icumweru cyangwa amakuru yagarutsweho muri iri yinga muri gakondo y'umurenge. Turaza kunyarukira kandi umugwa mukuru w'igihugu cya Kongo, tugenda dukoranaho ku makuru yagiye avugwaho cyane yari yitezwe muri iri yinga. Itsinda ryatwirwanaho ryagabye igitero gikomeye cyo cyabaye ku minsi 20 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 mu gace ka Rurenge, aho icyo gitero cyagabwe ku birindiro by'inyeshamba byari mu duce dutandukanye tugize Rurenge. Ibirindiro byinshi bikaba byarasenywe n'iryo tsinda. Ku minsi 25 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020 intambara yongeye gusubukura ikomeye muri Minembwe, mu nkengero za Minembwe hagati mu birometero bike mu muhana wa Muriza. Ku minsi 19 mugwa mukuru mu gihugu cya Kongo mu nteko ishinga amategeko, ubwo Minisitiri Ruberwa yitabye inteko ishinga amategeko yagirizwa cyangwa ashinjwa bimwe mu byaha byo gutanga komine mu buryo bunyuranye n'amategeko. Iyo nteko ikaba yararanzwe n'urusaku rwinshi. Iri yinga nanone ryaranzwemo no gukoresha social media, ubwo abaturage bacu bagiye bagaruka ku musirikari w'umumajoro witwa Majoro Sebagabo watukanye akoresheje social media. Uyu mugabo akaba ari umusirikari uri mu nzego zo hejuru mu gisirikari, ututse abaturage ndetse n'abanyepolitike batandukanye n'abasirikari bagenzi be. Duhere ku gitero cyo ku minsi 20 y'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2020. Igitero cyari gikomeye cyagabwe n'itsinda ryatwirwaneho ku nyeshamba za Maimai birozi bishambuke, inyeshamba zifite ibirindiro mu gace ka Rurenge. Ibyo birindiro bikaba zarasenywe kuri iyo matariki agace ka Nyabibuye, Kuku, Kwiruru ndetse na Rebera, Gashasha na Bidekero. Ibirindiro byose bikaba zarasenywe ndetse izo nyeshamba zikaba zarirukanywe bakabageza kure cyane yahahoze ibyo birindiro byabo. Hashize amezi 2 gusa arengamo amayinga make, ubwo iri tsinda ryatwirwaneho ritangiye kugaba ibitero ku birindiro by'umwanzi cyangwa ibirindiro bikuru by'umwanzi birahatandukanye. Nibwo kandi iri tsinda ryagiye risenya burundu ibirindiro bikomeye by'umwanzi, ndetse ubwo abayobozi b'iri tsinda bagiye bagaruka bavuga ko ari uburyo bumwe n'ubumwe bwo gukurikira inka z'abaturage zagiye zinyagwa igisirikare cya FARDC cyangwa cya leta kirebera, aho kandi bagenda bashinja igisirikare cya FARDC kumufatanyabikorwa cyangwa umuterankunga w'izo nyeshamba mu buryo butandukanye. Iki gitero cyo ku minsi 20 y'ukwezi kwa 10 kaba cyararanzwemo n'imbaraga zidasanzwe. Igitero cyabaye byibuze mu masaha yo mu rukerera kikageza mu masaha ya saa 10 z'umugoroba bakirimo barwana. Iki gitero kandi cyumvikanyemo imbunda zikomeye zakoreshejwe uwo munsi, ndetse no gutwika ibyo birindiro by'inyeshamba za Maimai muri utwo duce twabo twatewe. Arashize gusa iminsi mike mbere y'uko iki gitero kiba, abayobozi b'igisirikare cya FARDC bareba hano muri Minembwe hagati muri centre, harimo General Muhima ndetse na Colonel Rugabisha basohoye itangazo cyangwa bakoranye n'abaturage inama. Muri iyo nama rero bakaba bari bazanyemo amazina y'abahoze ari abasirikari badashaka gukomeza kumviriza cyangwa badashaka, ndetse batuma abaturage ko ayo mazina y'abo bantu batabashaka. Mu mazina y'abasirikari baje
cyangwa abahoze ari abasirikare b'ico gisirikare cya FARDC, hajemo Colonel Makanika, hajemo uwitwa Kibangura, hajemo uwitwa Ndori. Bakaba barasabye abaturage ko badashaka kumva abo bantu cyangwa badashaka abo bantu. Abaturage bakaba barashubije ico gisirikare ko bazabyigaho cyangwa bazabitekerezaho, ndetse igisirikare kikaba cyarababwiye ko uzafatanya n'abo bantu cyangwa uzakomeza gufatanya n'ayo mazina bashize hanze ko nawe afite ibibazo. Abasesenguzi bakaba baragiye bagaruka kuri iyi nama, ndetse bagenda bemeza ko bashimangira ko iki gisirikare cyangwa ubuyobozi bw'igisirikare burumva imirindi ko ushobora gutegwa igice cyo cyose, ndetse bakaba baterwa igitero gituje, igitero cy'umwanya mugufi cyane. Hano nubwo bari muri centre ya Minembwe, birashoboka 100% bashingiye kandi kuri experience cyangwa ubunararibonye bw'aya mazina y'aba bagabo bagiye bagarukaho. Birashoboka cyane ko bagomba kugaba igitero mu gihe baba babishaka muri centre ya Minembwe ahari abayobozi ba gisirikare, kubera ko biri muri bimwe izi ngabo z'abayobozi babereba Minembwe barimo bagenda bikanga umunsi ku munsi, bitewe n'uburyo aba baturage n'abahoze ari abasirikare bagize itsinda rya Twirwaneho bagabye ibitero bikomakomeye ku nyeshamba cyangwa ibirindiro by'inyeshamba bikomeye cyane, ndetse bakabasha kubisenya no kubirimbura. Ikindi kandi nuko igisirikare cya FARDC kibangamiwe, ndetse kitashobora kuba kwerekeza mu gace ka Ndondo ahari ibirindiro cyane cyane bikomeye by'itsinda rya Twirwaneho, ndetse iki gisirikare kikaba kibangamiwe nuko kidashobora kuba cyaje cyangwa kibashe kuba cyaje kugabayo ibitero bitewe n'imbaraga bumva cyangwa bitewe n'imbaraga bumva ko badashobora guhangana nazo. Ikindi kandi biragoye ku gisirikare cya FARDC, bimeze nko guhinduranya imisozi cyangwa kwigizayo umusozi, kuba bafata urugendo rwo kuja gutera iryo tsinda rya Twirwaneho, kubera ko barabishaka ariko ntibabishoboye. Barabivuga, barabyifuza, ariko kubigeraho ntibabigeraho bitewe n'imbaraga babonana iryo tsinda. Turacana muri gakondo y'Umurenge, makuru yaranze iyinga iwacu muri gakondo y'Umurenge. Bakunze dukurikiranye, dukomeje kubashimira ku minsi 25 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020. Intambara ikomeye yongeye gusubukurwa hafi muri centre ya Minembwe gato mu gace ka Rugezi, aho izo nyeshamba zongeye kugaba igitero, ariko icyo gitero kiba cyaratangiye mu masaha ya mu gatondo kugeza mu masaha ya mugoroba, aho hakoreshejwe imbunda nkuru cyane ku ruhande rw'inyeshamba. Kandi amakuru dukesha ibiro ntaramakuru byacu biravugwa ko umwe mu nyeshamba zikomeye wari ufite ipete rya generale muri izo nyeshamba akaba yarahasize ubuzima, ndetse n'abandi basirikari be benshi muri icyo gitero cyo ku minsi 25 y'ukwezi kwa 10. Uwapfuye akaba yitwa Ngoma Nzito, wari wasimbuye undi mugenzi we nawe muyobozi uherutse gufa cyangwa kugwa mu bitero witwaga Njwapa. Witwa Ngoma Nzito rero akaba akomoka mu bwoko bw'Abafurero. Nanone muri iri yinga, imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo umurongo wa WhatsApp ndetse n'izindi mbuga zindi, telefone zikoreshwa ngendanwa, hagiye hagarukaho ubutumwa cyangwa message yatanzwe na Colonel Sebagabo ukorera mu mujyi wa Bukavu. Uyu mugabo kandi biravugwa ko agize igihe yibasira abaturage batandukanye, agenda tukabaturage ubwo yatutse abaturage batandukanye, ahereye ku banyepolitike, abandi baturage bigenga cyangwa bakora gahunda zabo zisanzwe, atukana abandi basirikare. Uyu mugabo kandi abaturage b'Abanyamurenge barahatandukanye bagiye bamutera ibyatsi cyangwa bamwamagana, batangazwa n'uburyo umusirikari wa leta ufite iranka rya colonel rya major, muratwihanganira, agenda atuka abayobozi cyangwa abandi baturage batandukanye basirikari, akagenda batukira ku karubanda kuri social media. Ibi kandi batandukanye bagenda bavuga ko ari uburyo bumwe bugaragaza ko igisirikare cya Kongo kikiri inyuma mu bijanye na discipline, kandi ko abakora uburyo bwo gutukana cyangwa batukana bifashishije social media ntibabashe guhanwa, biri mu buryo bwa leta cyangwa uruhare rwa leta. Ariko ku ruhande rw'Abanyamurenge nabyo abenshi baragenda banenga, bavuga ko Abanyamurenge bahanaga ndetse batishingikirije inzego za politike cyangwa batishingikirije inzego
za leta mu buryo bumwe na bumwe. Abanyamurenge wasangaga umugabo utukanye ahanwa n'umuryango we bifatika cyangwa bikaba intangarugero, aho bunyine abenshi bagiye bavuga ko uyu mugabo atari bwo bwa mbere akoze aya makosa asanzwe yakora, ariko nanone abenshi bagatangazwa n'uburyo akora inshingano cyangwa uburyo ari umusirikari yageze kuri urwo rwego bitangaje cyane cyane n'ibimuvamo. Abantu benshi kandi bagiye banenga ubwenge bw'uyu mugabo. Yatutse Minisitiri Azarias Ruberwa, akaba yaratutse n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amahoro Peace Association rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riyobowe na Kibasumba Adel. Atuka Colonel Makanika, atuka n'abandi bantu benshi yagiye atuka muri ubwo butumwa bwe yanyujije social media. Akaba rero ariwe musirikare w'umunyamurenge wa mbere utukanye ku karubanda. Reka tunyarukire mu mukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa, hakomeje kurangwa n'imvururu z'abanyepolitiki batandukanye baharanira inyungu zabo za politiki, cyane cyane Kinshasa ku minsi 23 y'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2020. Amakimbirane ku nyungu ya politiki akaba akomeje kuba ikibazo hagati y'ishaka riri ku butegetsi ndetse n'ishaka ricuye igihe muri icyo gihugu cya Kongo. Umukuru w'igihugu akaba yarafite gahunda yo kuvugurura bamwe mu nteko ishinga amategeko kuri uwo munsi, ndetse akaba hari yategerejwe na disikuru yari buvuge cyane abanyekongo bari bategereje, yaba abari muri diaspora mu mahanga ndetse n'abari mu gihugu hagati. Ubwo kandi bari biteze ko ashobora kuvuga kandi ku kibazo cya komine ya Minembwe, ariko icyari gitegerejwe uwo munsi sicyo cyakozwe n'uyu perezida w'igihugu cya Kongo bwana Felix Chilombo Tshisekedi. Uwo munsi rero abatandukanye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa social media bakaba baratangiye batuka uyu mu perezida w'iki gihugu cya Kongo, cyane cyane abanyekongo bavuga ko imiyoborere y'uyu mugabo ikomeje kubangamira abanyekongo ndetse ko ari umugabo udafata ibyemezo. Yagiye atukwa n'abaturage batandukanye kuri social media, cyane cyane bari bategereje disikuru yiwe uwo munsi. Abasesenguzi rero bakagenda bavuga ko yatangiye kugenda agabanya umuriro kubera kubiba imbuto nziza zo gutsinda amatora yo mu mwaka wa 2023 cyangwa kuzatsinda amatora kandi ku nshuro kabiri kuba umukuru w'igihugu cya Kongo. Ku minsi 19 y'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2020 umugwa mukuru Kinshasa, ubwo Minisitiri Ruberwa wa decentralisation ndetse na mugenzi we wa defense bitavye inteko shinga amategeko ku bibazo bya komine Minembwe, aho bashinjwa gutanga komine Minembwe cyangwa gutaha komine ya Minembwe mu buryo bunyuranye n'amategeko. Umuhango ukaba warabaye mu mpera z'ukwezi kwa 9, ubwo aba bagabo cyangwa delegation z'abanyepolitike ndetse n'igisirikare bahuriye bose muri Minembwe bagataha uwo muhango, cyangwa umuhango ukabasha gukorwa warugize igihe ubwo komine Minembwe yavugwaga mu magambo ariko ntigire uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe. Komine Minembwe kandi yibasiwe n'abanyekongo batandukanye bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ubutaka buri kunyagwa n'abashitsi cyangwa impunzi ziva mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bakagenda bashimangira avuga ko kurwana kubera ko badashaka ko impunzi zigomba kugira ubutaka muri ako gace. Ubwo butaka kandi abo mu moko atandukanye higanjemo ababembe, abafurero, abanyino baragenda bavuga ko bitazigera bibaho n'umunsi n'umwe ko ubwo butaka bwamburwa n'impunzi z'abanyarwanda muri ako gace, aho abanyamurenge nabo bavuga ko byibuze bidashoboka kandi ari inzozi ko umunyamurenge azakugwa muri ako gace mu buryo bworoshe. Byibuze abenshi baragenda bavuga ko kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso byibuze, ariko ntawe uzakugwa muri ako gace bitewe n'imvugo zigenda zikoreshwa n'abanyekongo. Inteko shinga amategeko kandi yaranzwemo n'imvururu zidasanzwe, ibibazo bisaga 60 byabajijwe abo bagabo cyangwa abo bayobozi b'abanyepolitike b'abaminisitiri. Mu nteko ishinga amategeko nanone kandi haranzwe n'imvugo z'urwango abanyekongo bagiye bagaragaza banga abaturage b'abanyamurenge bitangaje cyane ku rwego rwo hejuru. Icyo kiganiro cyo mu nteko ishinga amategeko kikaba cyari kirebwa n'isi yose kubera ko abantu benshi bari bategereje kureba icyo kiganiro. Bamwe ubwo Minisitiri Ruberwa yavugaga wasangaga bamwe
bakubita induru cyangwa bavuza akaruru, bitandukanye cyane n'uburyo mu buryo bwagaragaraga wasangaga muri iyo nteko nshinga amategeko hari bamwe bari bamushigikiye, nanone hakaba n'abandi batari bashaka kumva ibisobanuro byiwe. Ndetse abanyekongo batandukanye b'abayobozi bo mu nzego zo hejuru ntibafite ipfunwe ryo kuvuga ko intambara yo gucamo igihugu ishobora kuba ari iyi yabereye yatangiriye mu gace k'Imurenge. Baragenda kandi babigarukaho ku mbuga nkoranyambaga, ntacyo bikanga, bavuga ko intambara yo gucamo igihugu ishobora kuba izava mu gace ka Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane iri kubera muri gakondo y'Imurenge. Ndetse aho bagenda batunga agatoki Minisitiri Azarias Ruberwa ko ari we waba uri nyuma y'iyi ntambara. Bakunzi ba Imurenge Amateka TV, turimo turagana ku musozo makuru yaranze iyinga muri gakondo y'iwacu Murenge. Abanyamurenge barahatandukanye, namwe inshuti zacu z'abanyamurenge tuvuga ururimi rumwe cyangwa duhuje ururimi. Utabaje none agomba gutabarwa, kubera ko uzatabaza ejo ntabwo burya tuba tumuzi. Ibibazo biragenda bibunga. Ibihe byangezeho bitera kwiheba, nareba imbere yanje nkabona umwijima, gataka cyane nkamiko wambwiye ko ntazasigaje